Hello, muntam gam toma ule na Zomi pi sangam te dam kimma tuni ZN TV live program panin attack ng walking ke kamin zo boy hi tuni interview programa tuni teng camp to Holimna ong nei khom ding a hi le GILEAD Counseling Center na asem leตัวGILEAD Counseling Center CEO และ Director โตตุนีตุคอมเทหุนงะคอมเทหิมานินอิลุงดัมมามาฮีอินามาสเป็นตุนีno ZN TV ตมอเคคอมเทดิงะหุนนองเปียกุลุงดัมมามาจีอามาสายนองแกนนอมิงอินาแฮปปี้นาโตno le no mo แทนนองกิแกนเทวิเดีย Hi, my name is Kimberly Hohensi Gwalnam. Hello, Kamin Kimberly Hohensi Gwalnam. I'm a licensed professional counselor. Licensed professional counselor kahiya. And I'm also a supervisor for the state of Oklahoma. Oklahoma piniading ina supervisor zong kahihi. I was born and raised in Michigan. Michigan piangina kahanghiya. And I came to ORU to pursue 2 master's degrees. ORU wa master boy kading ina kongpaya. And when I graduated and got my license, I married this man right here. And just to let you know, when we're talking and I say our people, it actually is the Zomi people, not the Mikang people. Zomi kahihi. Hello, Damo, Kay Tangkan Kham Gwalnam hingina Lamka India Lamka Hopi Pan Hing. Tulnile ni kumina hiya ORiwa Master in Christian Counseling Kadin Kongpaya Tuachin Beelapina Master in Marriage Family Therapy zong ngain. Tulnile giat kumina Licensed Professional Counselor kumpi panina chepti na laipi ka nga hi. Tuaki panina semina tuni chiang dong hi Lungsimlam Cidam na lam semina tukum to kukum som le nga som le gugbang hi khuanga ka sem naung swakta hi dena ka chi ma bane hiya ka kya tu pen ka zi Kimberly Hohensi Gwalnam hina tani neungina katanunu kum kwa pha Trinity niang len si Gwalnam hiya kata papaw kha som le sagi Malaka Iswan David Gwalnam hi lungdame Lungdame kay kamin pau khan kapi hin kay pen kaswa na mendat he na mendat panina khalkha khangkhia ina ayang ina ka khan tak navel sangkong hina hin hi pilsin na lam to ki sai pen lai siang tho lama emdit dong na manina hina lai siang tho sang Pedim Christian College achina kum kwa ka sep kitte tu ni le som le sagi ina ORU counseling sinding kong pai hina tu ni la som ni la khatte kamana hina ka concentration pen namni phaina LPC license of professional counsel deng da takte LADC chena hi kham thei gui theilam to ki sai ni nana laing hin tu nai takina GILEAD Counseling Center ya Kimberly patta na noya ka license adina kisam nai kalak lai takhi hena in kwan pi nei na tapasal ni tulai takin nei kabek kontrol sa omyung lungdam. Okay, hello, kay kamin thong sinian man lun ma naw pangten kada sem na Mr. Lian sinikite kay hi lam kalamapat behanga kapyanga license na lamay hi India Bangalore 2017 and Master in Psychological Counseling Kazawa. Uting ka license na hi mental health apoy mo dan kathe tha utin hi like kathe ben noms in America 2017 kang paya or 2019 and Master in Professional Counseling Kazawa. Utin GILEAD Counseling Center internship practicum kasip zo in hi 2021 in Kimberly supervised na noya 2021 in license ka nga tahi ma. Utsin hi GILEAD Counseling Center da kasep na kumtumbang chingto ki data in tulaita pakhamto ni Kimberly maumang na noy hi practicum internship supervisor ko maba na hi Oklahoma State noya supervision license zong kaparsu no mama in huba na hi tulaita na sep to tulaita in deeming student zong deeming in moral injury chi hi kabod laita hi kipainga
Dena kongge na hi GILEAD Counseling Center founder le director mo tu ni zong ai teng camp to ngom khom theina ina nang happy na to GILEAD Counseling Center bang china nang ki pan khia bang hang ang ki pan khia chi le GILEAD Counseling Center ina sep teng camp nong gen thai dia hey dena kong ki me sen ma bangina tulni le ni kumina US a kong tunga tulni le sagina ka master boy masapen ka nga to chin hi Lungsimlam company Cidam mental health agency kana sema to chin tulni le giat tulni le sagi kimpolina mi te pen Malaysia panong kitung zai zai na to chin ong tung ma sate jong ken jong sepna te jon pi na sepna te na seu pi na sisit khongina jong kana tai koi pi pia to chiana mi ong tung thak te to ka ki thwana tung to ni na lungsim na lungsim pata ona nei tampi ka to ka to chin hia Oklahoma Tulsa i Lungsimlam company alian ma thumle li kyang khonga ong huun kami ka sate penu lungsim china nani tong ong tung tam lo hi refugee tong tung tam lo ka chi chana kwa manong thudon loina kwa man mi adyak de kina Zomi chi gen thada Burmese chi na lengjong athei ke wa toy manina kwa manong thupi sim vet loina ong banga ong nialu swagwe ina to chin ken jong hi theidan nei lovina kalom nu to kaki hozelwa kaki kumzelwa to chin jing sangte na kei pen license nei ka hi lamong phok changuna ong samuna ong ho piwa ong ho pi changuna company khen khat to ki zomina hi khomni ka chi chana kwa ma zol zolo kai chan kalom nu na bang teng hile to pan de na khatong nei hinte inu paina zong license counselor hi changina eile eina theinai nei lo hang imi satia dingina Lungsimlam agency khat panni china ko zong mai thina kan thina kanina GILEAD Counseling Center kong ki panu hi mi sunga Lungsim Cidam na lampen ki sap chi takin ki samina phualpi khen khata bang nupi pol ten zong ten tan peding in bangong samua nu le pa ten ta te maka ding zia chi bang ai kele khang lo te bang chipan ta ding chi je chi bang khongina ten tan peding ong samuong sap namun munwa apol siom lo ong ki sap namun muna ko pen lop takang pai ka hiu chi zong hia panong tang ku tingina tu nia ka Kimberly na counselor bang chi swa ding hiam chi ong gen be ding hi. Hello. So I want to discuss like how to be a counselor. Counselor bang chi swa ding chi kong kam kup nuam hi. The reason why I discuss this is because when you're seeking out help or seeking out someone to help you out with issues or counseling, you need to go to the professionals. Bangang ki kam kup pi udhiam kong kahiam ka chile. Hi cha dara lungsim china nana ni changuna asiam te ma athei te ma sinna nei te ma kyanga napai dingu hi. Some people have a few counseling classes and they think that's enough. Mi khen khatina MD class bang ai kile dimin class ko nga jong counseling class ni le thumbang lakhaw launa to pen amau counseling pe thei dinga ki ngai su the nam hi. And some people think that just getting a master's degree in counseling is enough. Khen khatina master boy nga jiao to counseling piak the ding sakhaw hi. But that is simply not true. To pen man lo hi. Because after you get your master's degree, you have to take a nationwide test, which is everyone in the US takes a test to make sure you're competent and you know what you're doing. Master boy na nga changina hi US gambu pa lai wan khatomina to pen national counselor exam kichina to na on phot nga hi. And then you have to take a state exam to make sure that you're competent in the state rules as well. Tua china na sep nang pinea zong lai wan khatom lewa tua zong na on ngai hi. And then even after that, you are still not considered a counselor. Hi lai wan na ni na on hang nang pen counselor ang kisim nai lo hi. It's only after you go through 2 to 3 years under somebody who is a counselor to lead you and guide you into becoming a counselor. Kumni kum thumbang sort supervisor nuaya na sep khichiang ina ong kisim thei pan hi.
Just like Liampu, he actually went under me for about 3 years, and then now he's a licensed counselor because he went under me. Gen te na den lian pu bang ke nuaya ke supervisor na nuaya kum thum kim pol ong kai na to china license nga pan hi. And then Cop, he did all of his testing and he was in flying colors, and then he's now under me with supervision. Kapina to lai wan ni ki sampen sangpi na ongina tuna ke nuaya supervisor anai kalchin na din same hi. So with all that training, then you know that you're actually going to get somebody that's going to keep your stuff confidential and actually know how to help you and how to guide you into having the best life you can have, what God wants for you. Tua teng naman siang ina kwa yam kathak sat na nei pen lampi man lampi digle athudika makai thi ding hi te. Because like a lot of times within the community, there's a lot of gossip. But with a counselor, you can tell us anything and we're not going to gossip your stuff to anyone. Amy sunga hi counseling vai hi chana gen tamina sak tamina ayana man khin loi ko kyang anong gen te penu ko akem ching hiung. Seriously, we are just here to help you and to help you to discover what God has for you in your life and what God wants you to be in your life. Ko penong makaiding ong kalswan piding le pasianin leitunga nuntang nang pia ka aman phapena na zathi nangwa ongi thwa piding te hiung. Now, as for the counseling experience, let me tell you what counseling truly is. Tun counseling ni chan bang hilianiam chi onggen ding hing. When you come to see a professional counselor, they are not going to tell you what to do. Sin na nei counselor khat kya nong pai chang na na hi ding onggen lo ding hi. If they tell you what to do, you might as well go to your aunt or your uncle. They'll tell you what to do. Hin chang ki ong hit level to lian bel na nu na pa na sangam te kya nga jong nga the hi te. Basically, what we do is we sit with you, we listen to you, we figure out like different tools and different things you can do to help yourself to be the best you can be. Kahi tang pi wi le to pia ta na nei chang na kya nga tuina na thuong ngai na to chin to na pia ta na pen na phi sia na nga lam tuam hi chi ong kok mu hiung. So for example, if you're struggling with a lot of worry and anxiety, gente na deep ko the apataw the mi khan na hi le we might go with you and talk to you about, you could do meditation, you could do journaling, you could do artwork, just different things to help you be the best you can be. Na khan sa te pen art khyat ding dan ai ke le gen khyat ding dan pen ong sin sak ong hil ding hiu. And that's what we do. We sit with you and we go with you in your journey. Tua hi kana sepu no to lampi ton khom na panga dinga na ban thang len hiung. And then Ukom is now going to talk about who needs a counselor. Lungnamai sianu le sia pa counselor bang jana piang ding chi le ma counselor te ina se pen hoi tak akichen taka nong gen the na hu te lungnamina to ki chang tu ne pina to kwa te ina mo counseling ki sam chi jong to nong gen sak thai dia. Tuang dot na pen kong don mai na ong nung ki exec ning ina GILEAD Counseling Center individual session kitchen khat le khat to changa inkwan session kitchen inkwan bup to ki Holimna ai ke le group kitchen ama I akumu to ki tuak le apia ta naun ni akibang hem pu ting zong atatta tina session Holimpi na zong piaung ina to china ki sable sang jing sanga Glenpool sanga le Bixby sanga zong Zomi na pangte pen ko ong muthe hiung sang ten phal nang piao hi to china ki sable cityplex in sanga zong zum khan neungin to zong ong muthe ai kele mo to bang na nei kele zong nai nuang pa ya I ong Holimpi theung chi pen ong gen be ning ina kwan counseling ki samhiam chi pen athu adon na hoi ma mai na ai han adon dan ding lian pen chiang tan hak sama maina bikhi hak sama ma hi banghang chile tun gen denan keibang kadip kwat na le nangi dip kwat na pen kibang lo thie ve gen te na din ke pen mi khatina hey na mel selwai nanak lian loi khongong chile ke ya ding pen a bang ma hi lo veivet lo
ayang amidang khat pen min ama I pian zia khat ko le na salwa ki sai na a hi khat pe uzong hoi taka lungsim pe theinon lo bek tham lo wa zan alup chianga zong ngai sun azana zong imu mel thelo na imut kham lo khongong nei mo to penong sot chianga alung bangong am thei lunat bangong nei thei ai ke le sang naw pang khat pen lai han chiam ma maina anewa pan ev venga ina hun khat chianga bionga to bionga penaman alai wan akeza ki ngai sun alung sim na salwa ina to pen alung sima beng the be the lo ina to ngai sun na pen jong aman theng thei lo we to chianga na hi ding pong mana hi thei non lo ayanga naw pang khat pen lai haksa sama maina cvv dvvf khonga nga khatina bionga chianga thanga lo nuam lo to gen te na ni kong gen na bangya mi chile to BAVV nga adena B nga pa pen counseling pai huai mai himo kai ve aya nga CDF ko nga penin B nga pen counseling pai ki samlo hi the to pai ve to achima banga ke yong ki ko na pen ki adi nga na vet lo inai phamo sa velo aya mi ko yam khata dinga aki ko na pen na lo ma mai cha tua pa tua nu pen counseling a pai lo ki sam bangang yam chile nisiala asep abol akampa a khoek dan pen pongman non lo toy mana to bang te pen counseling ki sam hi chi pen tunina ongen ningina to pen kwan the ding yam chile nang ki thei pen ding nai ve bangang yam chile nang I pong man pen nang thi nai ve mo toy changa kyo kapong man non vet ke ngo hi ka ngai sun nai nong kai sang ma veo ni danga na ka hi bang hi thei ke ve ngo ni danga na ka gel ban gel thei ke ve na chile counseling ki sam hi te chi chiang ina ong dong ninge lungdame pakable uliani na ma tun thi khele Kimberly na counseling akisam kwa hiam chi ongen khin ina tun no happy na to lungsim dam na le lungsim dam lo na achi banga hiam mo to le mi hing khat hi na to ilungsim hi pen hidan ka thwa ka le hidan ka fela le dam lo chi ko chana khen tel thading chi happy na to ongen theudia hina kena lungsim dam lo na chi mo mental illness gen noming hina hi kongen te namni in khenin la mental illness pen lungsim dam lo na in a mental disorder pen lungsim man lo na china khen noming hina hi lungsim dam lo na pen I khwak pan ki panina hina I khwak sunga piang pen en thei lo mu thei lo I manina hi lungsim dam lo na pen nam li to ki mu thei hi amasa pen ni na emotion hi kele feeling mo ina ai pau ina hi feeling emotion pen I khiat lian dan ding om lo hi manina khan sa mu jong chik ko ningi ina hi kongen te kol pau tom bang pau tom le zo pau tang gen noming ina hi bang ina I khan sa chet da khan sa mu abang piang yam chi le dung sem no te lau thong gop lau gop chi bang to khite ilungsim pen ni danga alop ke pen lop phanon lo chi bang mo he bang ina ilungsim a pen ni dang bang ina ilungsim lop lo na chi bang te hong pian khak le hi pen ka lungsim dam nom phake chi ke the ding ani ina he I thungai sut zia mo thinking a pen na khat pe pen aselama wi pe ngai sune gen te na bang ina chileng ấy lệ hội đảng là kim mù lầu hiện khát về thế ấy lệ bằng hi lấy chung là căn tạc bằng hiam bằng hiến na hiam chỉ bằng áo mô nôn tạc nằm mà dùng khát ấy lệ cái xuồng nóm chỉ phiếu giả đông áp yang thấy hùn khong chỉ bằng mô ngay xuân nạp bên bùng màn lâu chỉ mấy nè hiện ở thum ná hi behavior gam tan lu hẹn lắm to cái sai bằng hi lệ ni đang ngại xếp đàn giá bằng na cái lốp lâu tạc tệ bùng màn na riêng sang thọ hun ta cái thấu dấu vết lâu chỉ khóng gian dòng đùm thầy lâu chỉ bằng khóng cái pan cầm tăng đồ hệ nát thế tắc tệ đẹp bằng ina mi lạc khóng cái hell nom non lâu mo em bia kinh khóng bay thá đã hiện mi lạc khóng tệ qua mình bằng chỉ lâu na pi ấy pen na cái nol khiên chỉ bằng mo cái bằng ina ai dung xem đam lâu na tệ i behavior i cầm tăng đồ hệ kinh lạc thế vì那nung pen na hi physical hi pum chỉ là sa mà dòng pen
เด็กๆลุงซิมดำโลเตอิรุตังเปวนาเทฮิเกลเกลเปวนาฮิเกลจีสาของกอลกอบเทปงหมอกจีบังโมเห็นตักแต่กิเทพเดียกบังเบลเฮลุงซิมดำโลนาอินในอิสีขังหลวมพเดียกจีบังเฮนะเฮบังเปลี่ยนเตไอเลยกิเทเดียกลุงซิมลามาบังอดังนัดนาสนักกิจในโลกพี่บังอีกตัวขักเตอกลุงซิมลามาป่วยนาขัดมินเตจีบังเฮนะอีกเทเดเฮนะฮีลุงซิมดำโลนาเป็นมีเข้มเป็นกินเทไอมีหิงเตมาลองขัดเบย์คุณกิไลมันนี่แต่ละฮีนับตัวจีบังโมนาสีจองสูจีไม่นี่แต่ไม่ได้บาบังลุงซิมต้องตัวดันมาเฮนะเห็นฮีลุงซิมดำโลนาเป็นสดเละบางเปียงยามจิเละ mental disorder อิจิลุงซิมมานโลนาวเปียงเทยิมันนะกิดป่วยมาฮีเห็นแต่นาบางนะเหล่าท้องนาเหล่าล้อมนา fear เห็นแต่ anxiety โซเตบางเปียงยามจิเละ schizophrenia จิกอลเทนเซกันเล่นกษียโยกาเซกันเล่นกษียโยกาจิไอ้ปอนเบลลุงซิมปลางจิเดียจินัดนางเปียงเทนะโอเปลซาอิมูนาเปว่าบักจะลิมเล่มของกิมูจิบังโมตัวบังเปียงเทฮิจินักเกนฮิเต็งเกนน้อไม่ไงลุงน้ำไม่เลยอุเลียนนั่งตรงเลยเกี่ยกันเกณฑ์ที่เป็นอะไรเลย mental health ไอ้เราเลยลงซิมดำนาบางอะไรจีกันเกณฑ์ที่ว่านี่ลงซิมดำนาอีจีเป็นอะตอมกิมาดิ่งกินฮีมีขัดอะไรสุดน่าหอยจีอะตอมกินเกณฑ์ไว้มาขัดนาฮีมีขัดลงซิมดำมีจีจะขัดน่ะเป็นอะไร emotions อาจจะขลุ่มปันเกณฑ์มาบางขันซาเจ็ดชินหามามเจ็ดลวินมีขัดกิปาหุนากิปาหมอเขาจะงาดาหุนาดาเทมีขัดเป็นคู่emotionsขันซาเจ็ดเอ็นเทเป็นคู่ลุงซิมดำกิวานหุบานอันนี้นะมังหามา critical thinking กิจินบางสิ่งดิ่งอังไงสุดนะทุกเห็นสันตินะเสียเลพาหอยตาเห็นเทมาหุบานอัตุมนะ social well-being กิจิโตกีดินขตางะมีตัวทุเลลาเกกุมคอมกิปาโฮนากิปาโฮมเทดาโฮนาดาเทไอโลเลยบางสิ่งดิ่งsociety ดิ่งโอ้ยที่ตัวเป็นบาง contribution ไปเทขัดบางมีลงซิมดำกิจินอุจินฮี summarize ไอ้ตัวต้มกิมาเกนดิ่งฮีลงซิมดำกิจิเป็นมีขัดเอาเล่มมุนเจลาเทขัดกิจิเป็นคู่ลงซิมดำกิวานินโอบานาไอเทกิดิขัดฮีเลยมีขัดลงซิมดำเลซงฮีอาศัยเทโลอากับเทโลเช่นไหนเรามั่วกาหุนาจงกับดีดาหุนาจงดาดีไอวางาคูหัวใจบางทีลฮัมสันนัตัวอังกฤษสามาสเตรสกิจินฮัมสันนัตัวเลซงฮีบางสิ่งดิ่งอามาฮีนามังโลอินอามาดิ่งโอ้ยที่ตบเป็น decision โอ้ยตบเป็นบอลเทมาว่าคงฮีโตกิดวานินหัวบ้านมีขัดอิลงซิมาดัมทีนดิ่งฮีอิตาสับปุ่มปีอิลงเกลกัวโลวินอิตาสมามา physical well-being จงป่วยหม้อหัวบ้านหากเอาหินขวาจงอิดำดิ่งป่วยหม้อมาหงฮิวานินตุนเขากันเสพนาว่าฮีมีขันขัน counseling บางอย่างที่จะมาอังอลไอเราเลยอารมณ์ซิมจิงเราจีเกณฑ์เซลว่าหูยเซนเราวินกับ counseling เสพนาฮีมีขันขันอินไปเซลินกังบางจิปันปีเทเดจิงกระโดดเชียงอินฮีมาบ่อยนะบางมั่มสิไอห่างอินกิเลก็คิดที่เป็นนวมฮีมั่ว I want to know myself better ไอเราเลยตัวสร้างเงินกิเลก็ confident นวมโซยก็คิมวังนวมโซยมั่วว่าที่กับ personality ตัวสร้างเงินโอ้ยโซดีก็ได้เสียงเปย์ก็ฮีว่าจะให้เขาคง counseling อังเปย์เตเป็นอารมณ์ซิมว่าบ่อยว่าฮิเสียเราวินอามาเลยมา personal ตาขังโตนะที่เป็นคู่อดีตเสียงเปย์วิโซมั่วว่าจะให้มีหุ่นเล่มุนเจลาเทขัดมีกิจเป็นคู่อารมณ์ซิมดำไอ้บางcounseling เปย์โซเสียอารมณ์ซิมบ่อยที่ไหนเราวินบางสิ่งดิ่งอามาเลยมาขังโตนะดิ่งอังเปย์เตี้ยจงคู่counseling นั่งเปย์ที่นั่นหิวที่กังที่สอนเห็นไหมลุงทำไมแล้วเดน่าองดดนาขัดองเบลักปักนิ่งมั่วcounseling กิสัมกว่ากิสัมมิจิชนะทุนเสียงอินะอดียกอินะอีขังโนเตเป็นกิสัมมามาวีบางอย่างยามิจิเลสางองกาวนะมีวมมีกางเบเนเตมิเซียองเทวนะตัวจะสางมาจง
ei kol gam India dana lot nga to lai na ki hil loina anga isun na penu tai sak ding na khat pe pe na ki le banghanga ong ki sol banghanga ken hi ding banghanga ke hi dingun na yam chi kan dinga sanga ki sin saku hina to pen amao atheilo kalwa to pen asisan wana bangina inang pai chiangwa einu le pate penin izo lungsim to hina itate na gente na tuyong waswa pa ko chile nang ki swa ve bangong chi khaleu ama wi ngai suna nang le nang hi theina chan nang wa ki swa ve chin to pen einu le paten o nang tom khat lai nong thele na nuang sim mo na pang za tak no lo mo chi khat a einu le paten itate idin mun tel lo cha he khae to pen itate banghiam chile ngei na ni a kitep kho ki kalkak to kha wai ve mangten sandwich between two culture kichina to ngei na ni in atep khak chianga itate penina hak san na tingu jong nule pa kyang gen ngam lo sanga jong hak san na tingu wa gen ngam lo bangangyam chile in sunga pya tan ha tingu sanga gen le sanga te na na khe theu ai cha to tan jong ma jong theu mo to cha nule pa te asanga hak san na tingu nule pa te kya gen le la nule pa te la tel ton lo tuai mana ei mi khang thak sangka te penina amawi khoma lung sim nai na apochip toy mana khana pan jong pai khiu no lo nu le pa jong ong ho pi meng un no lo jong tam piom khadingi to te bang na ina itai naw te bang to da na namu na kule ko kianga kimudi ong pai sakun bang hangyam chile ko ana hu ding hiung ana makai ding huing chi athak takinong gen ninge lungdamile lungdamai ma tunia nong thuyen teu jong thupi ma ina noi nonggen kit te ban wa mo tun ei zo mi te atam zo bang pen hi le pasien thu ki mo pasien thu ki umina inun tak na khat ve changa haksana kit tuak the to he chang ilung sim jong adam la hunom the ina toran hun changa pen toran haksana I thuak chang pasien thu mi hi na to nu le pa te hi le jong sangam te jong thu ngen ding chia ong hil ong pan ta ma sa umo hina tun hi teng thu teng khem pe I the khit chang haksan na ituak chang ilungsim damlo na ilungsim gik khong inei chang mo to pen khanin nasepna hiam a hi keile hi pen toran lungsim inei chang mo ituak khak chang counselor mu hwai hiam chi no counselor te mu na pan mo no bang chi ngai su nei hiam chi to happy na to neve kun nonggen theudia I would like to say that definitely prayer is very important. Thunget na pen thupi ma hi chima sauting I think everybody should pray and everybody should communicate with God. But just like mental illness, it's just the same as someone getting sugar or diabetes. And when we have somebody that has cancer or diabetes or sugar, we send them to the doctor. And then with the doctor, they know what to do, and they solve the problem either with medicine or, talking about it, that kind of thing. The main thing with Christians is that we need to always resort to what the word says. The thing that I noticed within our community is that a lot of our people don't know how to express their emotions. They'll have a family member die, or they'll have a huge test to do, or a huge promotion, or a job interview. And they don't allow themselves to actually express emotion. And with bottling up emotion, it can cause mental illness. In the New Testament, in John, the shortest sentence in the Bible is Jesus wept.
Now, this was the time when he found out that Lazarus died. hi pen Lazarus si hi chi aphok huna thu piang hi And him being Jesus, he knows everything, right? ama Jesu hi na khem pe thei aina So he knew that he was going to resurrect Lazarus from the dead. aman Lazarus pen sina pan thosak ding hi chi zonga thei hin hi But Jesus still allowed himself to weep. ai han Jesu in ama khasian na pen ka ana to lak kheve ve hi Even though he knew it was going to be okay. den changa thosak ki ding hi chi a thei hang We are taught that Jesus was fully man and fully God. Jesu pen za pasian za mi hing hi So he allowed his human self to weep. ama I mi hing za mi nga hi na pen kap dinga phal hi And a lot of times in our community, we're told that emotions are weakness. ei mi sunga hi khansa chet pen thanem na a kinga isun kha hi But I've never known Jesus to be weak. Jesu pen thahat lo thazo china ken mungei lo hi And if he allows himself to weep, ama le ma kap dinga ki phal le we should be able to allow ourselves to express emotion as well. ei ten jong I khansa chet pen ila khia ding pen I ki zo ding hi And if you look at the cultural aspect of back then, tua hun la ya angei na en le weeping was not just a tear. weeping chi changa khitui tak hilo hi Literally, when the Jewish people wept, juda mi te pen akka weep chi kamala za changuna they would fall on the ground. leya ki den naina They would look up and wail like, ah! tunglamento wina de takina ongu hi And they would rip their clothes. apuan te bang kai ke kina And they would literally like have a full blown on grieving, crying, screaming match. basically. amai sowa daana kaana mauna indim sakuhi So if Jesus can express that much emotion, jesuin tua za banga banga akhan sa chet ala khiat thile to allow himself to really grieve, khase thei dinga ki phalle we should be able to express our ei ten emotions. jong to I khan sa chet pen ila khiat thei ding thupi hi So that's why I think counseling is amazing, because we allow you to express that. toy mana hi counseling a to dana na I feeling te penu swa khiat nading mun ong ki pia hi With no judgment ko thuong khen lo and no telling you you're wrong, man ke te ong chilo because who can tell you that your emotions are wrong? You're feeling them. kwan nang I khan sa chet pen man lo ong chi thei ding a hiam So that's what I wanted to share. to teng ong hom son u ting Lungdam Lue. en lungdam ya lungdam lo Sorry. en ken jong tam lo ka ngai sun naung gen ning na hi vai ming I chi pen pumpi kha lungsim thum gom khat hianga kha lam pen thu pi ma hi mo I swa kha swa tak ding aya nga hi chi le sa om lai chianga I chiana the ma banga I lungsim jong na the hi ipum pi pen science pilna ai tu bangyam chile nu sunga I pian ni na I se lomina to pen khat pen ni swa kina ni pen li swa kina li pen gyat phai ve to dana aki be lap to hina to achil tung la ya to sel khat pen ni aki phel khapina to alang khat pen na hi I khwak bo lai ve I khwak ki pat nai ve to alang khat lam pen ni na hi igil pi bo lai ve toy mana sia wan te kyang khong e vaket sakche zatu yong pya gu chana na lwa ka swak hiam na sungani mi hiam achi na pe no hiya ipum pi dinga hi gilpia dinga hoi kele ilua I khwak dinga jong hoi lo chi na ve bangang yam chile I khwak to igil pi pen u na wai ve wa pe ngai ve wa mo toy mana hi ipum pi achina theile ilung sim jong china thei hi chi pen isan ding to pen khamil lo na hi jen lo gen te na ding ina Rick Warren The Purpose Driven Life ti art pa bang mi zo kama jong alai bu ki teina ata papa kum som ni le sagi Matthew hina kum som ni le sagi aphaka ama alema anun tang naung kilai ve to pen Rick Warren in jong na sama maina nipi kal som le guk khali sung wing veng pen azi to pasian bek to hunjang biakina jong pailo apol pi mi jong en non lo mo in lungsim na ma da ma mai ve ina tua ate chipan na bangian yam chile kata papa pen clinical depression ne hi cheve ina kumsom le sagi apha ka pana si ding bek lungsim ne a hanga apian thang na la hoi ma khamang thang jong vei ma
ขังนกตั้มปีบางจงอามันเจสุวังสุงะองต้นปีจิมอin youth pasta jong ase mai youth pasta asep sep lai ma anun tang na ama le maung kilai ve ina tua ka chinom na ei christian tapido ten jong hi lungsim na pin ani theima hi hang kan sai nei theima banga lungsim na bang ani theima yang tua pin nial ke ni hangina ne hange ichile siawan ichina cha siawan te ke pai ma bana counseling ma ai ke la ki sable psychiatrist zatuya nek le jong ki sable jong ne leng hoi ding hi bangang yam chile tun hi mi kang ichidiama hi apil ma sa jo christian ten jong theyuna pasta te kyanga polpi mi ten haksan na ne ya wa payule ni vei kan session ni kan muloi wewa a session thumna okay ke pen license counselor hilo kai chana license counselor kya pain cha solumo in a tu lai taka polpi golma ma pasiani na zat ma elevation church ki chi bang tu aten bang gen hiam chile a pasta senior pasta ma jong ami pi a polpi mi te kya bang gen ya mi chile lungsimna na ne ule ki highball ki un ki khem ke yun nei ma ing chun la ina counseling na pa inangu counseling center tuam a information kala ko mina top chang ina to laun la counseling na pa yun chitang tangai ve in tuna tulian bang gentena 2 November kha bang Thanksgiving le Christmas mo lungdam po hi na hi nuam na hun sung pe na mi tampi ading an nop na hi hanga mi khen khat ading a lungsim neu ma da ma hun hi ai ve toy chianga hi thalsa ma jong mangkang polpi ni ka thei sit setin bang hi uya mi chile hi hun sung ding nya ta amao license counselor gwa yu na mo a polpi wa hi hun sunga a polpi mi ten akisak bak banga thuwa dot thewa session ani thi nangwa bol nya doiwe hi thalsa ma jong mo mangkang polpi ni toy chianga hi lungsim cidam na counseling chi pen yup na to kikel kivet lo hi aton khom dingi banghang yam chile nang le ke pen pasiani nong no bol na bang taka aga soa ga tampi soanga yom thi nanga ipumpi ikha ilungsim afeka achidam khom ding to pen thupi ma hi chi hong be lam ninge nungname hina ken tunina andiak kina konggen pen lao thong na to ke sai hetale ta khette hi lao thong na hangina nun tang na pasianong piak pasianong kamchiam sa thu phat te nangon ki tan te hiang chi tun gen noming hina kol gam panaung pai hi America sang kaung pai ke ma bangina America katun teกระทวกละเป็นบางอย่างจะเหล่านาเห็นสังกาไหนแต่เละมีหลักเกลไหนแต่เละกว่ามันบางจิโลนาปินกี่เหล่ากี่ปะเต่าปงกี่เละ low self esteem ไอเล่กี่มวนโลนาโมไอเล่กี่เอ็นเนวนาเห็นเกณฑ์ให้เป็นนี่ดังเห็นลุงซิมดำโลนาบางอินะนั่นเถียงเกี่ยงกองสลิงกะกะเตโอฮิเป็นลุงซิมดำโลนาน้ำคันฮิลำตุนกิเทกี่มันนี่นะก็กิเทเตเบลอเบลีป้าเบลฮิตวันเกี่ยนไอยังเกลเกี่ยเกมเสียมจีตุนเกนมาสนอมิงฮินันไลเสียงทุกกิใส่ฮิกองสลิงฮิไวไม่ย่ำจีตกิใส่เป็นเกี่ยเด็กไลเสียงทุกเดียกเบิ้งเบลกำลักวางนาเลียนสมในทุ่มและสมในลีนาอิเทตะเคเห็นทุกันสมในนี้เตโมสีนะปารันกำปานินะปัสยานซอลนะตุงตอนนี้นะทุกันสมในนี้เต็งกำกานันกำกงเปียกกำมะวาบิลเบลจีนะไปนะตุนเกนน้อมิงเห็นสมในนี้ว่าไปของเจ้าเตอามูอุกิบังฮีอายังเห็นปัวเกนกีกุเตทุกันสมเตนะเวกุนะฮีกำเป็นบ่คอยจูเลยบองน้อยล้วนนากำฮีจีเกนตักเตขัดบังเกนเฮมจีเล่ฮีหางเงินะมีเตทหารมาเห็นะกุลเตจงเรียนินเขาปีเตเรียนมาฮีจีนะน้ำนินรีพอร์ตฮีปานินะเอเตหลายสังดุสิมเตกาเล็บเลโจชัวเบกินะไปนี่
dấu thấy mà mày tế hiang ấy bên chỉ na ngáp ta kỹ na quản số mua hiang xóm tên ngáp bẹt lồi na ấy bên nó màu máy cào phê băng lệ hiang chỉ na màu nó năng ngầm lồi hi bên lào nàyตัวลาวมันนี่นะอิสราเอลมีน้ำเตะกลุ่มนี้ตัวการนั้นอร่อยดีเป็นกลุ่มสมลีที่สดตัวมาวมามันจงการนั้นกำลุลอยนะลัวลอยนะโจชัวเล็กกาเล็บเบกินาลัวจีไทยตะกี้เห็นนี่ตักแต่งานลาวนะฮีเด็กเป็นที่สมเตะนั่นลาวฮีมันนี่นะปัสยันเกณฑ์นาเตะม่วงงำน้องลูกจีเดียปัสยันอีเปียกกำเป็นหลวงงำโลหิมันนี่นะเมาทุพาตัมปีบางจัตานเห็นไอ้นุนต่างน้าจงฮิอีลาวนายเป็นไอ้มีเด็กบังฮิอีลาวนายเป็นอิทุพังงะดิตัมปีบังจะเดียสดตูไอ้เกลเลตานสักจีนักเกนที่เป็นcái bằng chế địa vây nào cái gì lào nào mà anh ấy tâm biến khác tân hi chị hiện nay nó còn sling ở bên hi lào nào thế ven sắc đi cái yung yang ina nấu to tốn khom ina hi lào nào thế coi chỉ bằng cái lẹp tuổi thế đi hiam chỉ na cái cụm khop na hi chỉ na còn sling bên ấy thu miterin na jong bằng mà bằng chế địa lẹp khắp hoài lâu hi chị thấy sáng nó mới nghe đồng đam ấy kalom tegen ban ke sung zom wangin ke hi psychology and counseling field kum saki kum get bang kom ta hia kom khiat na hi kathil zil do topi pen a hi le mi koi ma ke bang lo mo mi koi ma ke bang lo chi hi ka zil khiat topi pen hin tuna te hin na ding in hia ka to khom zai zai wa tun kamayo tha khan gul khan tai tal bang le pa kham bang zau ding in pona ke pu ding mo acha ka bang zau lo bang zau ding tai khedi ava ke zau mo mo lo ding tem tai khat holding in ka bang chi that dai chi bowling e mo ha ko en le a situation ke bang ai wanga i reaction dan we lo le i response dan ke bang lo ya acha ha pa sa bang e khen khiat thiu che hi mi koi ma ke bang lo hi mo ho ba na tun ke me bang hi le khana tapi do Christian ka hi a counselor zang ka hi a uba na hi zong ka pian tha mo uban pasien kunga zang ka thuma ai wanga khat ve ka ki hom tho hun bang chige ka ki ngai siat hun zong zel o cha khat ve changa ka zau tho hun zong zel mo o pe pasien ka mo lo na hi zen lo mi hing hi na dola akilung kham the agida the hi mo ho hi thile hoi wai ka sa o pen pasien kunga ka mo lo na hi lowin pasien mi hing ka hi na dola ki bang khat the ho khat uban ka gen be ut ki da khai ei mi khna kharin counseling na pe ule pasien na mong zo lo ziaw hi pochi hi zen lo tun ko teng bang en ka bon wa pasien chat ka vewa mo uban ko counseling ka bon na wa khovel thil thua ki gen pi ai wang amau pasien na pasa ki kai hi lo mo tun atekin da kana sep na bang thum na pin achen ki merlin again ma banga very powerful hoi ma tun kana upang ka ki mo pi khin khat ku nga bang nada chiang in bang na bole chin ka dong le khin kha kharin kada chiang in pasien kunga thum na ka nei le kalung nuami chi achile mabana thum to zelin nan bang chigen nalung kham che pasien to ki hole chin nanga ding hoi zo lo di ma chi bang ka gen zala ama ve mo chin u penin ama na thum tam to zelo ya khu bang e chile hi ko amao indirect dewa pasien to akinai na ding azon lampi ka bolo mo u ze hi counseling pen pasien to ki khen so min zolowin ama atasalam ahagaulam alungsim abona i acha pa khamin again mabanga mind body and spirit heting thumahi mabanga khu ming khat pen ibukim theina dinga itasa ilungsim ihagau cho hat ding in adang ti hat lo le zong hi thei ton lo mo u ze heting thum pen angki zoi to ton chenga khu mi pen whole personing listensin mi bukim ai lo le mi kolhama asen pi ma achina achina hi ba tua dot na kong be la puta hi le ipilwan ma nang zong mai ve bangang yam chile ko license counselor tek ka zong mo pasian amuang lo pasian lo hi achi pen tampi mai ve tua te to nong te ka kule pen man lo ve aya tun ko gilia ta bang pasian gumpa le hon pa sang vi ve kai ve wa ei mi sunga jong ka thei khatomai ve naw pang khat tuna bel pi ching tai na
คริสเตียนอินกว่านักขังเฮียไอ้ห่างคาวน์ซิลามุเป็นทุ่มโลขัดนะเฮียอินาตัวคาวน์ซิลาตัวอากิมุเชียงปัสยานเป็นอมโลหีจีเป็นองเลียนกิบไข่นะตูนี่ดงปัสยานอมโลหีอชีขัดอมเอเวตัวไอ้มันอีตาปีโดหีนะตัวcounseling เป็นกิตัวกโลหีนัดจีขาคุเลตัว counseling ปัสยานในโลที่ตัวอภัยที่ขัดสินค้าทูเป็นนั่นมามุขาคุหินเช่นก็เกี่ยงของอันองไปเลเบลก็ปัสยานหลัวใครเวปัสยานโลตัวก็มาตันตุงโลจิที่ตัวมันน่ะลายเสียงตัวกิตัวข้าส่ง counseling นับเปียวหิวจีองบิเกนเบอูติงินะตัวจีนลายเสียงตัวส่งเอ็นเลเอลิซาบังคาร์เมลมัวละบาลเสียมปีเตตกว่าปัสยานเป็นมันโจยามจีองกิเดมวยเวโมอีน่ะตัวตักติงะปัสยานตักหินาเป็นองลักินะเอลิซาเป็นกวาลโจไปเวกวาลโจนะทุปีตะกังไอเวตัวกวาลโจนะลาคงจงโจมินจงกินเอเวโมไอห่างอินตัวคิดอสอดลวะเจจเบลคุมพินูนะฮีเอลิซาอามาเป็นบาลมิลิมเบียเวเจจเบลเป็นฮีเอลิซาอีน่ะตัวด้านากับปัสยานองเกียนเสียสักไอเลทัดดิ้งอีจีดานกำมัลขัดองเนี่ยเชียงอ่ะเอลิซาเป็นเล่าหน้าดีกว่าหน้าตัวองดิมินะอันนู้นต่างนะเดี๋ยวองตายเว้ยองตายนะองกิบูตัวองกิบุกนะ depression มั้งข้ามองเวียมาไม่นะอัทุงเอ็นนะบางอย่างจะตัวป้าโอองทัดินเจ้เว้ยปัสยานี่นะทัดดิ้งจะดงอ่างเงี้ยนะเว้ยกัจจีนอมนะคริสเตียนนี่จีจงปัสยานข้าเสียงทุนองพอลนะอีหันมานะหุ่นไอ้ฮะจีเลสาวไหลเชียงอ่ะเลยกิเดียนนะหุ่นจงมาเว้ยตัวไอ้เชียงอ่ะตัวเลยกิเดียนหุ่นเชียงอ่ะข้าเบกิโลลุงซิมปุ่มปีมาตัวจงอีเท่ากิทักเทนดิ้งอ่ะเสียวันเทกิสามีคาวน์ซิลเลอร์เทกิสามีpsychiatristเทกิสามีจีเป็นอีเทลดิ้งเดมาใครจะน้องเบลับยังไงลุงดำเลยลุงดำมาไหมช้างมาไหมไงมั้งอินะตัวไรตะกาองเงินZomi pi ten zong athanga adingin lamening ina tuni interview mo iman ma happy na to GILEAD Counseling Center mo ajenjena Zomi sunga ong ho pi nuam mo twaran omle amau koichira na koi panong ho theding chi twanong gen the udia abai pen na hile GILEADCounselingCenter.com mo GILEADCounselingCenter.com a pailete ka website wa ominaตัวกับโฟนนัมเบอร์เข้มไปอุจงมีนะตัวจินอีเมลจงนิวงินะอีเมลจงน้องหูปิวตัวน้องหูปิวละตัวจินฮีทัลซาปัวปีเนตัวตัวปอลปีเตคงอินจงเตียนตันไปดิ้งน้องลุงกุลุเลตัวอีเมลของขากเลวเตก็อีหุ่นในด้านเกลคอมนี่นะตัวจินก็ถึงมั่งไปสมดิ้งไกเวว่าเกย์เบกงไปว่าเราดิ้งไกเวตัวข้าตรงเกียนดิ้งนะตัวจีนตัวเว็บไซต์จะส่งกับโฟนนัมเบอร์เข้มไปว่ามินจินเกย์มิมัลโฟนน่ะเดี๋ยวเละกว่าขัดเกียร์ทุ่มเกียร์สักกี่เบมขัดสักกี่เฮนะโฟนน้องเสร็จว่าก็ใกล้เกย์เละมีต่อหุ่นเนี่ยฮิคันนี่นะองเท็กซ์เซลเลวเตตุนีอินเทอร์วิวปนับปันอัตบดงไอซักมิมัลกิมขัดจัดตรงอ่ะลุงดำมาอินะตัวคิดจังทักกามอลุงดำมังโกซอนน้ำลายนะหุ่นมันผ่าเตอุมอเซนทีวีโตทุกวันผ่าเตกิกุมคอมเทดิ้งนะหุ่นมันผ่าเตน้องเปียกุลุงดำมาจีองแกนกิกหน่วมพาอิงอินะตุนีเซนทีวีน้องแกดูลุงดำไม่ละมะจิดามินกิมเก่งนี่